يتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أهللتم سهلا ونزلتم فجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ቦታ የተገኛችሁት ትልልቅ ዓሊሞች የአዳማን ከተማ ህዝበ ሙስሊምን ይወክላሉ እንዲሁም መሪዎቻቸው ናቸው ተብላችሁ ከየመስጊዱ ወደ ዛሬ ሁለተኛ የአዳማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ለመታደምና እዛ ላይ ደስ የሚላችሁን ነገር ተቀብላችሁ ምናልባት ሐሳብ የምትሰጡትን ሰጣችሁ የእስልምናን ማንነትና ምንነቱን ለህብረተሰቡ ለወደፊቱ ለማስረዳት እዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተገኛችሁ አይማዎች እንዲሁም የመስጊድ ኮሚቴና የዚህ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላላ ምክር ቤት አባል የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ወደዚህ ቦታ በሰላም መጣችሁ። አላህ እናንተንም ያመስግን፣ አላህም የተመሰገነ ይሁን ለማለት እወዳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ከየትኛውም ከላም በፊት የአላህ ከላም ነው። እሱን ወደዚህ መጥቶ በጆሮአችን ላይ የሚቀራልን ወንድማችን ዑበይድላህ فليتفضل مشكورا ومأجورا. سنكلف اسكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان
خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. obboleessa keenya Ustaaz Madiin baay'ee galatoomfannaa bareedaa qalbii nama sochoostu nurratti qara'ee jira. waliin isaa tursiisu quraana isarra haa tursiisu nullee warra quraana waliin turu warra quraana rabbi irraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. guddaa akka qabugaa abbaan rabbii isa dhageessise ima hubata. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. hojjettan rabbi illee arga ergamtoonni rabbi illee ergamaan rabbi mu'mintoonni illee namni hunduu irratti jazaa jechuudha. namni hunduu hojjetaa jira. khayrii isaadha hamtuu ta'es hamtuu isaa dhabu jechuudha. khayrii hojjetee itti እንግዲህ ወንድማችንን አላህ በጥሩ ሚዛን ላይ ይጻፍለት እያልን ምንኛ የሚጣፍጥ ምንኛ የሚያምር የአላህን ቃል በጆሮአችን ላይ ገብቷል። ብናውቅ ኖሮ እሱ የቀረንን አያ ብቻ ይዘን ብንገባ ለእስልምና ለመስራት በቂ በሆነ ነበር። ናም ፕሮግራማችን በቁርአን ተከፍቷል። በቁርአን ከተከፈተ በኋላ ያኔ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጀመሩትን ታሪክ ህዝበ ሙስሊሙ ለሌሎች ሰጥቶ መመካከርና ማነጋገርን እየዘነጋ እንመካከራለን ብለን ነው ዛሬ እዚህ የተቀመጥነው። አከስቶ የጋፈ ሰነጋፈ ቢይ ነገያ ሰሃባቱ ኤርገማው አሉበት ሰሃባቱ ነገያ ከናን ሱናን ካሊማ መሃሚ ነገሃ ፈረቃቱን በሄደ መሬት ደቀመ መሪ ስርነ ፓርላማ ከደርማ ኤርገማን ጀልቀመ صحابان الرافوني بهادي هندقبه ربي ياد سام مريسي ارغات امور ياد تمرا سا ربي ساتچ قبه صبرا وكا نعم اكثر غافسنا غافبينا غيا ارغمات ودبت صحابات دغيا ياد سر مري سرنا پارلما كان ارغمان جل كبه صحابا مريسي ياد مرتي تمرا خالق تنجكري إسسان ديميتان دبرين لدقبه مري إما سنيتف خالقني في الجنة نسيت وللمقابل الرا ويان ويا بارلما رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابة وجتاي يوبواتي لينجري جاني سرنا بارلما وعلى الدنيا في كسيغري رسول ربي عليه الصلاة والسلام حينما قال له الباري تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت وتوكل توكل هذا الأمر وصلتنا اليوم وياسا إسلام نبي يهد ورقج نبي ولي مريج النجرة أنا فكسما كتبنا إجانا مريسا نويغا جيسونا بغا نغي عن دفتن نوججونا. We will invite here the President of the Supreme Council for Islamic Affairs of Adama Capital City, Sheikh Mahmoud Hussein. It is ready to come on the stage. Allah Sheikh Kenya Sheikh Mahmoud Hussein hoogganaa mana marii musliimoota magaalaa Adaamaa asitti dhufanii haasawaa ana jechuu akkasumas kaayoo walga'ii guyyaa har'aa ibsanii achuma bu'in hoogganaa naannoo Oromiyaa wani kadhufa Abdul Karim itti نمتي كتان أستن وافرني شيخ كينيا شيخ محمود حسين تكبير الله الله تعالى للشؤون الإسلامية في مدينة أدامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد كبجمو شيخ ذاكر عبد الكريم اتقافتما لما هواسما أورميا أكسمس أستاذ بدر محمد اتقافتما ميديا في كوميونيكيشني أورميا أكسما كبجمو أبو علماء تلو اتقافتما بارتي برادنا مقالا كينا أكسمس كبجمو قادي أوروميا بريزدانتي أوروميا شيخ عبد الكريم شيخ عبد الجبار تولو أكسما هيوتا غرغدو إماما مسجدا أكسما نجيني مرتسادا اتقافتما يوكان بكبوا اتقافتما بلشي سبنغا مغالا كي بكبوا بلشي سب مغالا كينا هيوتا غرغدو في كسموتا غرغرا أرقبويا بريدا كانت أرقمتن هند درا وانتي سنين جلو سلاما في نجين ربي سن الرهاجرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جلو بيان أرقا أكمن مري مسلمة مقالا أداماتت ويا قدادا يائي وليقلا كلمة فا جيجسنا كايون يائي كنا واسدي تكفان قباسا بركم على ما في كل عفوري أجيفني يادا حواسني مسنسني هرماتني إجرت كنني مركنيسني سندك إنته أكتا أتاسسو إني لمتا كرورا كينا كبرا كمالا ما في كل أشاني إسريب إيسنة تي جيجسنة أكا سنة وجي كينا تهو مركان إيسنة جتشولا إني صدفا kesumoni kenna kakabaja kesuman kenna kakabaja Sheikh Zakir kallatti hoji wan arganis nufkauna kana mararra watti guddan walgee kanarra hubannu wanti guddaan walgahii kanarraa hubannu walit dhufnee maal akka fakkaannu waliin haasoynee wal arginee yaada walii dabarsinee amaanaa nutti kenname amaanaa rabbiirraa nutti kenname ka isinii hawaasa keenna bal'aa kanarraa nutti kenname qixa sirrii taheen akka geegessinuuf amaanaan nutti kenname
akka muslimaatittis akka biyyaatittis guddaadha. Amaanaa rabbii geegessaa jirraa, waliin geegessaa jirraa jechuudha. Amaanaan ka dachilleen samiilleen gaarrillee dadhabe ilmi namaa baata. Amaanaan nu geegessaa jirru sanirraa tokko. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana ofii keessatti إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة سمين دد ضد، أمانة أردين ضد، أمانة غار شامخن ضد. درابو آن أنبيوتا نبينا آدم وفي الرتفولي أجين الرتفول أم تجيشو إرى قدان يا إيك إنك أنا كيست إسنس نوتس هبتشو قمنو أماناتنا جيجسنا أمانا جيجسنو تنا ربي برد أك اتقافة تبنو بين يون تدون قرر إنا بكي كانت دوون قرتاني بكي كانت أفسره سانون جتشون درك أما كيسن يو سري جراني جبات آنون جتشون درك أما كيسن قيام كوني جد أمولي قياك أرآكنا كنافو هاسوا إسنتين ديردو كايون كينا كنا كايو كان ورق المانقه رب نهاتاسسو والهاجب السنو ها هجنو ديني إسلاماتيف ها هجنو بياف إسنين جدا كانت أنسي سغنتان كوني كبريدي أكاتا كانان جده تقفى إسنوتي الأفوني بقى نقاها النولفتن إسنين جدا لما تا أبوليان كينا koree waan kana midhaasitee akka mana marii muslimaatitti jedhan isin fuulduratti maqaa kiyyaa fi maqaa mana mariitiin galatoonfachuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa jedhaan kanatti dhi'aansee wanti amma achii gaditti immoo nageenni mootummaa biyyattii hoogganuuni carraa kana argannee ka ittiin socho'uu dandeenye mootummaan jiraatee hawaasa ofii waliin wal qabatee akkuma amma nu keessatti argamaniitiin jedhan kana argamanii jechuudha. Eega rabbiitii isaanilleen galatoomaa ulfaadhaa jechuuniin barbaada. Maal jennaan hawaasni muslimaa waan irra tarre nu marruu hin beeynaa isin marruu hin beeytanii seenalleen ni beeka. Kaleessa maal keessa turre, abboonni keenya maal keessa turan, akaakayyoonni keenya maal keessa turan, carraa arganne kana arganne moon arganne uf gaafachuun barbaachisa, yaadachuun barbaachisa. Namni waan tare yoo yaadate waan keessa jiruu fi waan dhufullee galatoonfata yoo san beeka. Kanaaf jazaakumullahu khayran bahuu keessaniif dhufuu keessaniif baay'ee gammannee jirra. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma immoo namoonni illee isin gaafatanii minaalbaata isinirraa turree yoo jenne zanni warri baddan dhiifamanuu godhaa. turtii gaarii waliin goona guyyaa har'aa kana insha Allah numaa waliin turtanii akkuma jenne gabaasni sa'aa duraa kana godhama. Itti aanee karoorri keenya sa'aa boodaati. Nu waliin turtanii waliin turra yaada keessan fudhannaa yaada keenya fudhattanii akkasiin waliin haa geeggeessinu. Akkasuma warra miidiyaa keenyaa as dhufanii yeroo hundaa baasii tokko kafaltii tokko malee sirna kana nuuf
geegessan miidiyaa Nur TV Nur TV akkasuma miidiyaa islaamaa ka sheeka keenna kabajamoo jaalatamoo sheeka Amiin Ibrootiin hoogganamu isaanillee galatoomaa jennaanii dhiifama naa godhaa maqaa isaanillee hin dhoyne waan mana marii kennaa akkuma miseensa kennaatitti waan laalluuf akkasitti bira taree kanaafuu inshaallah jabaadhaa waan dogongorre tokko irra nuu taruuf maletti uf sirreeffadhaa jedhaa nutti himaa isiniin jedhaa asumarratti dhaabaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. dhiifama Nur TV qofa jedhee Nuurul Hudaalleen hin jira jedhanii maasha Allah galatooma ulfaadhaa masaafaa yookaan bootaa dheeraa san kuttanii nu dhufuu keessaniif ani Nur TV jennaan waanuma Nur TV kana saxaahuuf Nuurul Hudaa waan jedhan sehe as dhufuu amma isaan natti himanii maasha Allah jazaakumullahu khairan wanni nurraa barbaadamu wanni isinirraa barbaadamu kana walit dhufnee wal boharsuudha ulfaadhaa isiniin jedha amma atummaan asumaanii kabajamoo Sheekh Zaakir Abdul Karim itti gaafatamaa gurmaa'innaa fi hawaasummaa Oromiyaa haasawaa akka nuuf godhan kabajaan isaan afeeraa garanatti haa dhufanii jedha. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيرا هذا يوم رميان وكل ما تصور زيادة الله أكبر الله أكبر كان الله أكبر شيء كيسة دمباب نتنا نبي رميان رجل مو الله أكبر الله أكبر شيطان نوري فتابه بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خبجمو فضيلة الشيخ محمود حسين رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة أدامة خبجمو فضيلة الشيخ أمين إمرو حفظه الله تقافتما دعوة في برنوت مجلس فدرالة كبجمو الشيخ فضيلة الشيخ عبد الجبار قاضي القضاة من مرتي شريعة تقافتما من مرتي شريعة أوروميا كبجمو أستاذ بدر محمد تقافتما ميديا في سبق النمتي مجلس أوروميا أكسم كبجمو ألمايو تقافتما بارتي برارنا مقالة داما في كل بحسبي وموقعه أئمة المساجد ولمعوني دعاني درققوني دبرتوني حواسن مسلمة مقالة داما والرياية خنا ملك كيستان غرغارتوني xiqqaa hanga guddaatti warri jirtan hundi assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. alhamdulillah arra fedhii rabbiitiin jireenya keessatti waan haree harkaa deebnaa yaa'ii dilee lammaffaa majlisa adaamaa irratti wal nu garsiise rabbiin haa galatoomu alhamdulillaahi rabbil aalamiin. yeroo waa dubbannuu fi waa gaggeeffannu namni jiruu isaa keessatti waa afuriin kallattii afur waa laala. dubbee namaa seenaatu jira, fuuldura mul'ataa fi kaayyoo jira. mirga namaa irree kee kasii ta'u nama keetii jira. bitaa kee immoo hujii kee hunda keessatti jiruuf jireenya kee keessatti diina yookaanis haasinni hedduun jira. addunyaan tun kallattii afran kana qabattee takkaa hafuuran baafannee fiigaa jirti.
ummanni muslimaa bu'aa bayii meeqa keessa dabree arrage seenaa dabrite keessatti namuu yaadattu 1966 jalqabee 1968tti qabsoon mana marii dhimmoota islaamummaa hawaasni muslimaa akka biyya tanaatti gaafii mirgaa gaafatee ture osoo gangalatuu ummanni muslimaa osoo miidhamuu osoo reebamuu osoo waa hedduu tahuu arrage gaafii ijoo sadi ture kaanis kanuma jala kan jiru isarraa inni tokkoffaa fi inni dursa qabu eenyummaadha ummanni muslimaa biyya kanatti akka lammii lammaffaa osoo hin taane akka lammii biyyaatti haala kaawamnu amantiif jecha reebamuu hin qabnu muslima ta'uuf jecha dhiibamuu hin qabnu ummata muslima biyya keessa jiraatu osoo hin ta'in ummata muslima biyyaati jechuu akka mirkaneeffatu gaafachuu ture gaafiin kun wal duraa duubaan osoo hin deebi'in ture osuma ummanni muslimaatis gaafii isaan dhiisin gangalataa deemaa yeroo dheeraa lakkaawwate gaafiin lammaffaa gaafii diinagdee fi hirmaannaa guddina biyyaa keessatti qabeenya dalagachuuti karaa halaaliin kunis gangalachaa ture gaafiin sadaffaa ijoo kan ture ummanni muslimaa hoogganaa qabna caalima qabna ulamaa urjii lafaa kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amantiidhaaf bakka nabiyyoota akka dhaalan dursee qabna gaggeeffachuu ni dandeenya harka baafadhaa ture gaafin sadeenuu gangalachaa booda kanarra ga'e hoggasa jijjiirama haarayaa kana keessatti erga dhalatee waa xiqqishoo kan ture waggaa afran kan caalin keessa gaafin sadeenuu deebi'ee jira alhamdulillaahi rabbil aalamiin ummanni muslimaa labsiidhaan harkatee jira mataa ol qabannee waraqaan roosoon ta'in lafarratti qubsiifachuun dalagaa teenya labsii jechuun laafaa miti arra mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaa kan jedhu labsiin taa'ee jira abbaan fedhe dhufee harka kaayyatee nurratti mala dhahuu jalaa baanee jirra inni jiyoo waggaa sadiin haara yoomsinu bira dabarree jirra yoo abbaan sossoohe malee waraqaa irratti hafa waan ta'eef yaa'iin kun waan kana gara fuulduraatti akka ceessuuf ka'u taalchisuuf tartiiba adeemsa mana marii keessatti yaa'iin kunis taha jechuudha haaluma saniin fooddarraa gara manaatti jijjiiramnee baankii banannee jirra waan dabre yaadachuuf waan harkaa qaban jabeeffachuun barbaachisaadha amate hedduu ummata dila kana taanee fooddaan keessummeeffamuu turre akka waan nama tokko kan qaawa waa kennaniifitti akka hattuutti akka nama jijjiirama biyya tanaa keessattii fi lammii biyya tanaan tahinitti qaawaan nu keessummeessuu turan arra sanirraa baanee baankiin hayyamamee baankiin muslimaa kan shari'aa islaamaatiin hundaa'ee banamee jira ummanni muslimaa qaama kiyya dhaabbata kiyya jeyoo guddise malee miidiyaa irratti hafa waan ta'eef sunis hamdi rabbii qaba inni sadaffaatis haanurra turuu malee akka fedhees haa ta'u hirmaannaa waliin gaggeessuu keessa dhabnee amate hedduullee yoo turre arra alhamdulillaahi rabbil aalamiin warra adaamaatti qabsoo booda kanaa himuulleen hin barbaachisu abbaa waan taataniif sheekh hajji ibraahim rabbiin isa haatiisu rabbii isaan haatiisu majlisa federaalaa gubbaarraa qabee hanga gadiitti sirreeffama gaarii tahee qabatee jira ulamaawotaa fi du'aanni sadarkaa garagaraa jirru masjidaa fi magaalotaa fi aanotarra warri jirru sirritti dhimma keenyatti fayyadamnee utubuu barbaachisa isa utubuudhaaf immoo qabxii sadi guutuu barbaachisa inni tokko hooggansaa fi bulchiinsa ammayyaawaa majlisaa gaggeessu hirmaannaa kan qabu kana baluu fi abalutti addaan hin baafne loogii siyaasaatiif sabummaarraa kan qulqullaa'e mootummaa wajjinuti wanni dalaynuu waan hedduudha
لكن دلقان كينيا في دلقان موتما غرغرا نتي أمنتي هجنا موتمان سياسة دلقا من مريد موت إسلام ما دلقالي بيا خانسة والفدو هوغن سمنيچا يو خانس إما أمنتا سرتي هوغني غجيسو رقبتين إجون ترسمو وقاشني خيستيس خاين خيائن كن إرد يفتي ملكيسو قبو قبتين اتيان تومنا نماتي حواسني مسلمة إرد هجتمي كالتي فالكالتين اسديغ ما تري خراتكم ما تديمون بيا في سدواتا تكم من حواس مسلمة خنجارمي خن سيرر رابطه فدي أمنتي سارت هجي سا أمنتي قلمقو أمة جارمي حواسك اندومين قبو أمورة اندومين امنيو ديمي تركان فتي بكت ديمو قهودن دا وصو ولين بتيث نيسين وصو فروع غرغراتي ولين فل وصو مسائل خلافية خيست نفني بورا وخانس مبادئ قبلني تهوني دنيا إني لما فاتكم ما في قرمائنا اندومين أمني مسلمة قبات شوق أبو جتشورا إني تمرا دابني وقو دابتي ميلا لمان ديمي بكاقو لبي جرينياتي حاجة مسونيس فاينانسي وخانس مالكا فانديرا قلي حاجة ما منيتي ومن مسلمة قدام كن خان مساجدا في بكا غرغراتي واجارت شوفيس واقن دي سوفيس تتافتشا جروخن mana marii kana bira dhaabbatee utubatee dhaabbata isaa kana diinagdeen jabeessuu qaba kan jiru bakka jirutti jabeessee biiroosaa waan hunda isaa gaggeessuu qaba xumura irratti manni marii dhimmoota islaamummaa hojiilee amantii biratti hojiin hawaasummaa hojiin misoomaa hojiin nageenyaa abbummaadhaan imaamni masaajidaa ulamaa'in hundi qaama barbaachisu wajji hiriiree نجينا في حواسم مرتي أكد لجن دامنا كيس تورينيا خنا بيتينيا إما نجينا ولقد تجاري بريد دو حواسني مسلمات تجمد وملت سجرا نرحب بها بكجه كبا حواسني مسلماتيس ديجرو كبا جنة دام سخين يدبرسنا خنافو يا إنكون يا ملكي يا إكايون التملكاو مرين كجلمت تجاو يا إنكون مرتي غرغرا دبرسه مرتي لفرت قبط هاته جچا اسو غبابا خي خنانين غولبا الفادا غلطوما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر اتر متن على عند اطان يمشت كتزرا يمبقل حساب طلولن يدوال نمني بيك هاغم اولجيرو ويا يا دبريدان وخنا نيرت مبريساني على رسول امسيو غرتي قبنه الى قيام الساعه تفيدن تنو دامني الله اكبر الله اكبر حاسوا لغاتي واحد الرهبه تنجرا استاذوام كينيا تماما من مري اسمه تمغالا اداما شيخ كينيا شيخ محمود حسين لغلطو فتا أكثر شيء ذاكر عبد الكريم تكافتهم حواسهم مجلسا نانو أورميا رابر كبواني حسوا بريد كانوا قرآن بايه غلطهم فنا باجرو ولتون أستاذ جاجين بتام ناكبر جوالله نامسكنا جوالله بمجمع أستاذ شيخ محمود حسين يادما كتما مسلمون بكر بيت ياتلا لفوت مالكتو باجرو يزاريو سبسبا علاماو بسوستنا غروج لاي يتمسرتين ولالو የመጀመሪያው የ2014 የሥራ ሪፖርታችንን ለእናንተ አቅርበን ይሄንን አውቃችሁ እንድታጸድቁልን የጎደለው ነገር ካለ ማስተካከል ያለብን ነገር ካለ እዚህ በግልጽ አንስታችሁ የሁላችንም አማና ነውና አብረን እንድንሰራ አብረን እንድናስተካክለውና እንድንራመደው በዚሁ ጠይቃለሁ እላለሁ። ሁለተኛው የዛሬው የስብሰባው ዓላማ ለ2015 የሥራ እቅዳችንን ያወጣነው አብረን አይተን የምናጸድቀው ይሆናል። የሚጨመረውን ጨምረን የሚቀነሰውን አብረን የምንሰራ ይሆናል ይላሉ። ሶስተኛው እኛ በጣም እዚህ ላይ ከኦሮሚያ የመጡት
ክብር እንግዳችን ሼህ ዛኪር የስራውን አቅጣጫ ያስቀምጡልናል አሉ። በኋላ እሱ መጨረሻ ላይ የምንመጣ ነውና ዋናውና ወሳኝ የሆነው ዛሬ እኛ እናንተ ሳንለው ሁላችንም እኛም እናንተ ፊት ለፊት የቆምነው የእናንተን አማናን ተቀብለነውና እናንተም የእስልምና አማና በእናንተ ላይ ያለኑና ይሄንን ዓላማ ለግብ ለማድረስ ሁላችንም ተዋይተን ተቀራርበን ያለውን ጉድለታችንን አንስተን አብረን ተአርመን የምንራመደው ከሆነ ለወደፊት የምናገረውን ነገር አብረን ማሳካት እንችላለን እላለሁ። ስለዚህ ዛሬ ይሄ ስብሰባ በዚህ አይነት ሁኔታ የተሳካ ያማረ እንዲሆን አስተዋጽኦ ያደረጉት አካሎች ብዙ አሉ። ከዛ መካከል የመጀመሪያው የእናንተ መገኘት ነው ይላሉ። እናንተው ሰዓታችን አክብራችሁ በዚህ መገኘት የእናንተ ዛሬ ፕሮግራም እንዲያምሩ አድርጋችኋል። ሌላው በኮሚቴነት በአባልነት ከኛ ጋር አብረን የምንሰራው ቀን ሌሊት የዛሬ ስብሰባ እንዲሳካ ላደረጉት ሁሉ በእናንተ ፊት ለፊት በአዳማ ከተማ ሙስሊሞች ምክር ቤት ስም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ላሉ። ሌላው ለመንግስት አካልም ሰላም ከአላህ ስብሓን ወተዓላ ቢሆንም ዋናው ሰላም ለማንም ሰው ሰላም የሚሰጠው አላህ ቢሆንም ለሰበባይ መንግስት ዛሬ እያስተዳደረ ያለው በሁሉም ነገር ላይ ከኛ ጋር ተሳትፎ አሁንም እዚህ ጋር በአካል ከኛ ጋር ተገኝቶ ሁሉም ነገር ላደረጉት ምስጋና እናቀርባለን አሉ። በመጨረሻም ከኛ ጋር ያለምንም ክፍያ የተባበሩትን እስላማዊ ሚዲያዎችን ኑር አልሁዳ፣ ኑር ቲቪ እንደዛውም እስላም ቲቪ በጣም ለነኚህ ሁሉ ያለምንም ክፍያ እዚህ ከኛ ጋር ተገኝቶ የእኛን ስብሰባ የእኛን ዓላማ ለህዝቡ በማስተላለፋቸው ከልብ የመነጨውን ምስጋና አቀርብላቸዋለሁ እላለሁ። እንግዲህ ትርጉሙ በጣም ይበዛብኛል፣ ሼህ ዛኪር በአማርኛ ያቀርባሉ በማለት እያሰብኩ ነበረ። በጣም ዋና ዋና ወሳኝ የሆኑትን ነጥቦችን አንስቶ ነበሩ። እሳቸውም በፊት የነበርንበትን ታሪክ ማስታወስ ለወደፊት እንድንራመደው ያደርጋናል የሚለውን ብዙ ነገሮች ከባንክ ላይ የነበረን የሙስሊሞች ወደ ኋላ ቀርነት በመስኮት ስንጠቀም እንደነበረ እንደዚች ሀገር ነዋሪ እንደማንቆጠር እንደዛውም ዛሬ ይሄ መጅልስ በሕግ ጸድቆ እንደዚሁ በወረቀት ላይ ሳይሆን በመሬት ላይ በተጨባጭነት እንዲወርደውና እንዲተገበረው ደግሞ የእናንተን ተሳትፎ የእናንተን ጥረትን ይጠይቃል። መንግስት አሁን በመጣው ለውጥ የምንፈልገው ለስንት ዓመት ሲንከባለል የመጣው ጥያቄዎች አሁን መፍትሄ አግኝተናል፣ መልስ አግኝተናልና የእናንተ ሁሉም ባንኮችም እንዲያድጉ መጅልስም ወደፊት እንዲሄደው ይሄ ሁሉ የእናንተ ተሳትፎ ይጠብቃል ይላሉ። እንግዲህ ትርጉም መቼም ሁሉንም አይዳሰስምና እጅን አይነካ ለማለት ነው። አላህ የሰማውን ነገር የሚጠቀምበት ሰዎች አላህ አድርገን። አሁን ባጭሩ የአዳማ ከተማ ሙስሊሞች ዑለማዎች ቦርድ አለ፣ ዑለማዎች አሉ፣ ቦርዶች አሉ፣ ወጣቶችም አሉ፣ ከሴቶችም አሉ። ይኸው እንደምታዩት ኋላችሁ ማሻአላህ ተሳትፎን አሉ። ይሄ እስላማዊ ጉዳይ የእስልምና ጉዳይ ሁሉም አካል አንድ ላይ ሆኖ ከተተባበረ ለግብ ልንደርሰው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶችም አሉ እናሳጥርና መንግስት ተወካዮች እኛ ጋር አሉ። ኢንሻአላህ ከሱ በፊት ሁሉንም ሰምቶ አንድ ላይ ሐሳብ እንዲሰጡልን ወጣቶች ተወካይ ሆነ አባስ ኢብራሂም እዚህ ይምጣና ትንሽ መልእክትን ኢንሻአላህ ከሰዓቱ ጋር እንዲሄድልን እንዲያቀርብልን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዘዋለሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አሚራ ደርገጎተ መጋላ አዳማ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا بكبوتوتا مجلس أوروميا أكسمس كبجمتوتا كسموتو كينا كان موتما ربكبون نبرتي أركنتن إتي أنسيس كبجمتوتا ولما قالت بكبوتوتا من مري مسلم مقالة أداما أكسمس كبجمتوتا إمام من كوريواني في مسينسوتا مسجدوتا مقالة أداما إتي أنسيس سجنتاهم درتي
خدمادان بريتشسودان كدابتن شبابات مسلمة تمر الرتس كبجمتوتا ميدياوان مسلمة بقى دفتن رفاتي كأنكيس ربين خيري ترتي كأنكيسس ربين خيري نوها برجدا ورمون يروم ماكتو غرا دمو كرات ولد نفيد جدن نمني كران ولد تفيده وسو غران أدان باسين كران أدان باس نمني غران ولد تفيده مو غران كرانس أدان باس ودهم بهوجة شدا إدو كانت كولد تكابمنف نوتي حاجة دندنون بيقولتوون لفافاتي غرغارسا كيسن بربانا أكنو بر سيستم بربانا أكيسن برد آبن بربانا أكنو فانا آبتن بربان إسن متانو تاتني نتميل إسني تاني أكاديمي بربان جماعون وروني ميديا أن لا جرتنس مقالتك إنك يستي جماعان منين برنوت هاتي نجرا منين مسجدة نجرا بقولي أدات نجرا جماعة كنينيف كوريون مسجدة إدو كنو كبني شبابون كنين إسن دالا وان تيف إسانيف بكبودا كنو كبدني أكسمس دامسي أنمو مسجدة إماما مسجدة مقالة أدامات إفدبر سنو ماللا إن شاء الله مجلس مقالة حالة كنان نقر ميساني ورقا نو كنني حالة كنان نقر دابتشو إسانيتف كستو شيخ محمود أمان شيخ محمود حسين شيخ أمان في هند إساني حالان غلطفنا اسم براس دفنه شبابوتا مسجدة وانقر ميسنوف اسم هندو غاف اسم برا دفنه وصو ننهمتين أكا نسيمتن اسنين جدا نهمتن مو نسيمتن إن شاء الله نما نسيمت ربي حاتاسسو قبعوسي حقا مجدا أفان بود هيكو داخل لك هنتين كمني أفان معرفاتين إرديبوف يالا የተከበራችሁ ውድ ወንድሞቻችን ከመጅሊስ ከኦሮሚያ መጅሊስ ተፈክታችሁ እኛ ማዕከል የተገኛችሁት እንዲሁም ደግሞ የተከበራችሁ ከመጅሊስ አካል ተወክላችሁ ከመንግስት አካል ተወክላችሁ እኛ ጋር የተገኛችሁ እንዲሁም ደግሞ የአዳማ ከተማ መጅሊስ ተወካዮች ምርጥና ተወዳጆች የመስጂዶቻችን ኢማምና እንዲሁም ደግሞ የመስጂዶቻችን ኮሚቴዎች እንዲሁም ደግሞ የተከበራችሁ ሁሉንም ፕሮግራም ላይ በخدማ የምታሳምሩ ወጣቶቻችን በመጨረሻም ደግሞ የተከበራችሁ የኢስላም ሚዲያ ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መገናኘታችንን ጥሩ መገናኘት አላህ እንዲያረጋልን እንዲሁም ደግሞ ቆይታችንን ጥሩ ቆይታ እንዲያረጋልን አላህን እለምናለሁ በአንድ የኦሮሞ ተረት ምንድነው የሚባለው መንገድ ነው ወይስ ሆድ ነው ያገናኘን ይባላል መንገድ ያገናኘው ሰው ሆድ ሳያገናኘው ይለያያል ሆድ ያገናኘው ሰው ደግሞ ምንም ባያለያየው መንገድም ቢያለያየው አይለያየም ስለዚህ እኛ እዚህ መድረክ ላይ የተገናኘነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገመድ በሆድ ነው የተገናኘነው ማለት ነው ላኢላሃ ኢላላህ ነው እዚህ ያገናኘን አላህ አይበትነን ትላንት ያለለንን ነገር ነው ዛሬ ያገኘን ማስተላለፍ ፈልገው ነገር ምንድነው ጀማዓዎች የትምህርት ቤት ጀማዓ አለ የመስጂዶች ጀማዓ አለ በየቦታ ጀማዓዎች አሉ እናንተ ኡስታዞቻችን ኢማሞቻችን ታላቆቻችን እናንተ ለኛ ጭንቅላት ሆናችሁ እኛ ደግሞ ለናንተ እግር ሆነን ከናንተ መማር እንፈልጋለን ከናንተ ጋር ሆነን ዲናችንን መካደም እንፈልጋለን በዚሁም ደግሞ ከአዳማ መጅሊስ እኛን አደራጅተው በዚህ መልኩ ሌጋል የሆነ ነገር ሰጥቶን ስላደራጁን በአክብሮት እናመሰግናለን ሼኻችን ሼክ መሐሙድ ሁሴን እንዲሁም ደግሞ ሼክ አማንን እንዲሁም ሁላቸውንም እናመሰግናለን እናም ደግሞ በየመስጂዶቻችሁ መተን ኢንሻአላህ ወጣቶችን ምናደራጅ ይሆናል ወጣቶችን ከራሳችሁ አትራቁ ወደ ራሳችሁ አቅርቡ يخلقullahu ما يشاء ويختار አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈለገውን ይመርጣል ከመረጠው ደግሞ የፈለገውን ይፈጥራል ከፈጠረው ደግሞ ይመርጣል ሁላችሁም እዚህ ጋር የተገኛችሁ አላህ የመረጣችሁ ጥሙረረት ወንጀቹ በርባሉ በከከነቱኒ አርገምኔፍ ዋላማፊ yoka waan amaana nutti kennamte kana ittiin dalagne boru jannata ittiin seenuudhaafi yoka ammoo amaana kana rabbi nutti kennee boru ittiin nu'azzabuudhaafi na'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim galatuma waan nu affeertaniif hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ega dargaggoonnis akkanatti nuwaasaanii jedhan ergaa isaanii kaayoo isaanii ibsanii jedhan waan guddaa silaa namni abbaan ilmaan irraa eegu hojjetanii jiran amma jabaadhaa
utmila sini tane bakkas barbadan isni na jan inshallah simatan mutaan utmila sini tana jan utigamata jara tane jara kanne jara gajal appo pilani kunaga imamowan du'atowan ulama'ota qorewan masjida jara hundarratti akka jamaa jaartanu gafa jedhu fanif akka tuni madin akka simatanu billahi adrajani jirani inshallah akka simatanu gaane kanna akkasuma siga sila dubartoonni keenya illee akkasumatti bakka bu'aa isaanii ergatanii haasa'anii barbaannaa ture akkanumatti yaada keenya nu hubatanii yaada isaanii nu hubattanii mire akka jarri yaadaan waliin jiran beektanii yoo mana keessaan toliin hin tolu beektanii amma sagantaa kanatti haasee isaan feera dubartoota wajjiniin yoo haasofni tole abbaan mana haasofne irraa tola gaaf tokko sheenni wayinaa masjidatti khutbaa bareeda wayi godhe akka gaarii khutbaa bareeda godhee Ida mana akka gaariitti bahe gammadee manaa bahe beektanii khutbaa akka gaariitti afaan deemee fi godhee jennaan yoo inni galu waan jetteen haati manaa khutbaa anadha akkanitti godhe dhageessee jetteen akkanadha khutbaa godhe agartee dhageessee jetteen khutbaa si godhe moonatu godhee jedheen anatu bareechee godhe jedheen lakkisii miti anatu godhee jetteen wal naban siti godhe natu godhee jedheen sheettichi akkati goote gaallaalaa jedheen jetteeni torbanitti eeggatte jummaa khutbaa dhufutti khutbaa jummaa wagganni qophaa'ee qopheeffachuu qabu gaafii adda addaatti dhiyeessite zayita የለም በርበሬ የለም ምን የለም የሚለው ነገር ጥያቄ ያቀረበችው ስለ ኹጥባ ነው የሚያስበው ስለ በርበሬ ስለ ዘይቱ ነው የሚያስበው አሁን ነገሩ ጠፋበት ኹጥባ ምን በደረ በሄ ኹጥባዋን በርበሬ ለባ ቃለት ዘይት ማፊ ኹጥባን አስካባለ ሸይት አናት ይላል ጋቦዳ ኹጥባ ዳው ኤን ጎደ ጀናን khutbaa sana natu godhe moositu godhe situ godhe jedheen amma harka kenne beektanii kanaaf jechuun yoo mana keessaa tole alaalleen tola amma kanatti aansuudhaan kallatti maal inshaallah hagam manurraa turanii jiranii haasawaa ergaa asirraa darbu dhaggeeffatanii walumatti yaada kanuu kennan jechuudhaaf bakka bu'aa paartii badhaadhinaa obbo Alamaayyoo Tulluu paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaarraa gartanii itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa akka ta'an asitti dhufanii haasawa gabaabaa akka nu godhan kabajaadhaan nu simadda Allahu Akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما تدري يعني السلام عليكم. ايش شيخ زاكير عبد الكريم وغنا دمي حواسما بمسلمما روميا كبجمو شيخ محمد حسين ولتقبا كوري اسلامما مغالا داما كبجمتوتا كوريو جراوچتو صدركا فيدرالا جرتن صدركا نانو جرتن صدركا مغالا كيني جرتن ustaazota kabajamtoota hirmaattoota yaa'ii kana hundi keessan baga yaa'ii lammaffaa mana maree islaamummaa magaalaa Adaamaatiin nagaan isin ga'ee baga gammaddan. Hundi keessan akka beektan magaalli Adaamaa jijjiirama keessa jirti. Gama hundaan gama nageenyaatiin gama misoomaatiin gama bulchiinsa gaariitiin gama hundaan jijjiirama guddaa keessa jirti. Keessattuu hooggansi jijjiirama erga dhufee booda jijjiirama kana keessatti hawaasni musliimaa magaalaa Adaamaa hooggansi musliimaa mana maree islaamaa magaalaa Adaamaa nu wajjin ta'uudhaan magaalaa kana jijjiiruu keessatti gahee olaanaa ta'e taphachaa turtanii jirtu. Kanaafis gammachuu guddaadhaan isin galateeffachuu barbaada. Ulfaadhaa. Magaalli Adaamaa magaalaa jaalalaati. Magaalaa nageenyaati. Amantaan islaamaa immoo nagaadha. Kanaaf jiraataan magaalaa kanaa nagaadhaan galee akka bahee akka galu, obbolummaan akka cimu, wal jaalachuun akka cimu, tokkummaan akka cimu
karaa hundaan gaheen isin gumaachaa turtan baay'ee olaanaa hawaasa muslimaa barsiisuudhaan obboleewwan walitti dhufanii akka wal jaalatan gochuudhaan sana bira darbee hawaasni muslimaa magaalaa keenyaa kan adda isa taasisu gaafa ayyaana kiristaanaa warra harka qalleeyyiitiif hoolaa bitee bakka amantaa ximqataatti gaggeeffamu qulqulleessee obbolummaan akka cimu gaheen isin taphattan baay'ee olaanaadha. Kanaaf immoo kabaja guddaa isin qabna. Warri kiristaanaas akkasumatti bakka ayyaanni itti kabajamu masgidatti argamanii qulqulleessanii waliin ta'anii qonna bataskaana keessatti gaggeeffamu waliin misoomsanii karaa kanaan obbolummaan akka cimu gahee isinirraa barbaadamu bahattanii jirtu. Kanaaf ulfina guddaa qabna. Nus akka magaalaatti gaheen keenya magaala kana misoomsu, magaala kana nagaa taasisu, waliin jireenya obbolummaan akka cimu taasisudha. Kana gochuudhaaf isin wajjin taanee hojiiwwan adda addaa hojjechaa turree jirra. Ammas taanaan duratti akka sheekh suur jedhanitti hundi keenya gahee keenya habaanu jedhan. Isaan fixanii jiru duratti. Nu warri siyaasa hojjechuu, warri mootummaa hojii mootummaa irraa eegamu hojjechuu, warri amantaa hojii amantaan isaanirraa barbaadu hojjechuu, caasaan nageenyaa hojii nageenyaa hojjechuu. Namni hundi hojii isaa kan hojjetu yoo ta'e hojiin jidduuttaaf hin jiraatu. Kanaaf deemee galmisaa tokko waan ta'eef hundi keenya hojii nurraa eegamu yaa hojjennu. Nus hojii keenya hojjenna. As keessatti hojiin hawaasa muslimaa cimee akka ba'u, walqixxummaan amantaa akka cimuu danda'u, duratti kabajamoon naannoo Oromiyaa irraa dhufan akka jedhanitti gaaffiiwwan hawaasa muslimaa bu'uuraan deebi'anii jiru. Inni kun cimee akka deemuu danda'u ammas akka magaalaa keenyatti deeggarsa nurraa barbaachisu hunda kan taasisnu ta'a. Ayyaanni yookiin yaa'iin mana maree kun, yaa'iin seena qabeessa kun kan milkii, kan nagaa, kan gammachuu akkasumas akkuma kanaan dura murtiiwwan gaggaarii hawaasa muslimaa fayyadu, magaala keenya fayyadu, magaala keenya jijjiiru, nageenya biyya keenyaa mirkaneessu, misooma magaala keenyaa biyya keenyaa ariifachiisuu danda'u murtiiwwan gurguddoo jajjabaa kan ta'e kan akka murteessitan abdii guddaa qabna. Irra deebi'ee yaa'iin keessan yaa'ii nagaa akkasni ta'u onnee kiyyarraa hawwii koo ibsuu barbaada. Yaa'ii nagaa kan gaarii kan gammachuu isin haa ta'u. Gama hundaan isin cinaa jirra. Akkuma isin cinaa jirtan nullee isin cinaa jirra. Ulfaadhaa yaa'ii nagaa isin haa ta'u. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rifattanii Allahu akbar. Warri miidiyaa tanaatu jalaa lafa bu'ee cabaaf rifatanii isin maatu isin sana. Hedduu haa ulfaatanii haa galatoomanii kabaja islaamummaa qabanii fi kallattii fuulduraa maal akka yaadan nu ibsanii jiranii. Amma kanumatti aansinee sa'aatii itti mimirqaannullee hin qabnu. Sa'aatiin achi garagalte wanni takkittiin ani isinii himu, wanni isin qurxii beeytanii jala sarartanii tetteeysan ያለምንም ጥርጥር ያለምንም ጭቅጭቅ ያለምንም ሀሳብ ሀሳባችሁን እርግፍ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ ወንበራችሁ ላይ ደግፍ ብላችሁ የምትቀመጡትን ነገር ልንገራችሁ አለ። ተከያተይና ሚጅራ ወመተክ አትፍሩ ከነቲ አንሴ ሰገታ ከና ወልቀብሲሴ ሼክ ሙሂዲን ነሺዳ ዮሃው ወለሎ ቀበል ዋንተ ነፊር አለምኒ ቤኪ ገዳተን وأولي تابني كنا أوفندن قرآن يرهدون إساء بيت متى قبابيك. الله أكبر. شيخ محي الدين فليتفضل مشكورا ومأجورا على الملسة. الله أكبر. يا جماعة رحبوه بالتكبير. كان سكري أويتو تنتلال منخن ربي أبا منخناتي نوها عرارم ربي ثاني عرارم
abbaan jabaan kabaja ilmaanitti sabatti biyyatti dhiisee deema silaa har'a wal beeyna nuti warri majlisaa fi islaamni magaalaa tanaa kiraa hoteelaatuu kafaluu rabbumaatu beeka rabbiin jazaa tana jannataan isaanii haa kafaluu abbaa keenya Kabir Huseeniin firdawsin isaan haa dhaalchisu ispoonsara biraa qabnaa booda isinitti deeme. بسم الله الحمد لله الذي قد جعل لما سواه أولا وآخرا ثم الصلاة والسلام على محمد خير نبي أرسلا وآله وصحبه ذوي العلا قوم كرام حافظون الكملا وبعد هذا يا أيها الملأ يكثر لنا ربي مثل هذا اللقاء وجوه نيرة في غاية النقاء نفوس شيقة للقى الأحبة أحبة كرام في السر والعلاء نفوس نقية من بغض وشحناء ربنا يعطيكم العز والعلاء يعطيكم ربي الرضا والهناء يعطيكم ربي الرضا والهناء السلام عليكم أيها الأفاضل ويا كل الحضور أيها الأنابل من شرفتمونا في يومنا الفاضل الذي خيره كالمطر الوابل يا من أكرم الله كبار العلماء حراس الشريعة وراث الأنبياء يا دعاة الإسلام أنتم النخباء سعيكم مشكور عند رب السماء سعيكم مشكور عند رب السماء يا دعاة الإسلام يا علماء الإسلام حملة اللواء أنصار دين الله في السراء والضراء نور الله بكم الأرض والسماء نور الله بكم الأرض والسماء أقمار الليالي شموس في الضياء قد سررنا بكم أيها الأعزاء كفى لنا فخرا معكم اللقاء كفى لنا فخرا معكم اللقاء الله أكبر قد فرحنا جميعا كأمة إثيوبيا قد فرحنا جميعا كأمة إثيوبيا وأشد فرحا الأمة الإسلامية لما نلناه قريبا حرية وعدالة بانتخاب المجلس الإسلامي الأعلى ولا ننسى شكركم يا كافة العلماء بعد شكر الله رب الأرض والسماء رب تبوسي إساتوتي إسا دين إسا لافتو التلال جبه سواي مجلسا نمقرين قلي برأمالي وانين إسا يو اتكاسا إنما مكا مجلسا كما درسيها نديسا أكا نجسا رقم قبا درجبسيسا مجلسا أكن ديگري قرأتيك أبين إسا أكن ديگري قرأتيك أبين إسا الله أكبر لكي دمكي إيقات جبس إسا يوم جراتيس ركو ومراس نكيسا فويا آدما دواتما هندي إسا فويا آدما دواتما هندي إسا ستي هاهمو چكسي دبي مماكسا سايو أبان الراجب سقا فيسا أرمهن هلو إجمع إساب الليسا أرمهن هلو إجمع إساب الليسا إسا إجارو فدو تكفل لأرسا إسا إجارو فدو تكفل لأرسا دلوتا ميقا قافتا تريوان إسا اتجيچني حاجة بيسنو مجلسا اتجيچني حاجة بيسنو مجلسا قباب سيد آبا أسيتي واهن ديرسو سنتي إرقا دبرسوف نجيتي يومو أبليس يعني هندم تنونا ديفتني نر اللالتني مرمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر إيكا واي مجلسا خليسا كم تري مجلسني
حتى وكم جرى مكان إساء وانجر بوليس كينيا شمو الدين عبد اللطيف الرهب التنجري يادا رب سر جالت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما يروم مجلس الرئيس هاي سانا بلسنو يروم مجلس بقاء ساعتين سدسنو تريجرا أما كر مجلسات تدسنو وجرا مالجتن الله أكبر الله أكبر الله أكبر أجلي ونقدر أستاذ جلال الشيخ محي الدين الله جزاه يكفله فيلاتا كون سندس كسيفة كان تاني بس مرمتا كان جيم بس مرمتا أكا كان جباس لراوي وجي دياتا نديسو لما إسا اسمه تلاتا أجل يادا manni maree musliimoota magaalaa Adaamaa maal irra ture waan jajjabaa isin beektan tujira maal baasee shiringii eessatti baasee sumuuniin eessatti haftee amma maal qabaa maal fuuldura qabaa isaa boodata kanaaf amataawii riippoortiin majlis no lamen mana maree bakka boota ummata musliima magaalaa Adaamaati marna bifarramee ture amma dokumentii kana karaamee ta'e ملتيسي أبا ناتو إما غناف فلما تجيرو في سلزي من سراني من لون أبراني سراني والنقر وجورو واجنا الدامتن كتسمم من لايك النار قالا قراكا قبان ديسلايك النار قلنا نوايا يبتال لكرا وكرامي فريدمنا ونما يادنا ماني يسنيفو سيتا وفردو دي دياميمي باكا خانا سرين جرتو أسي تتفو في ولين جنة يتونا قباسني راوي هجيتي في وديتي جدياتا أستاذي زيني وديس إن إسني كانوا يسوا تقابلنا واجرا كينيا يوكا مجلسا مقالة داما كتان وبو أمان كاترين كانوا لياتا إكا بولس كينيا نجانا سرّا أكاسني يان ساعتي أكاسني لالة ساعتي أزانا كوينا زانا ما لكني كا فكا نكا جدي أكا أساو بوليان كينيا بيتني أسمع كيس رنجر بيكون نكاني أسجرا ياتي جرا maal kana qofaree jedhani mosni dabalu yanni lubbuullee haasawa du'aatota ulamaawota isin dhaggeeffattanii quufnillee as keessa jiran jarrillee akkuma dhiyaanaa boodattis ni hambifne qaadii keenyallee Sheikh Abdul Jabbaar qaadii Oromiyaallee as keessa jiran jaallatamoo beekamoo ka isin eeggattan ulaa kana jaalaa teessanii sheekni keenya jaallatamuuf kabajamoon Sheikh Muhammad Amin Ibroolee as keessa jiran Allahu Akbar kabiroo doktorowwan keenya hedduu as keessa jiran يوس إنه هيام تاني وساعتين كنينو يعني كغرالة كقلبي لأسماء جراسين جنة ترتي غاري أما كباسا ولين. أستاذن ترلق انجلوج سايون يدين أباتوج دورو يأوروميا يأولما إننا يدواتوج مري ينبروت أهون دم دنيا لا تمر يتنا جترامي دلنا كيسب كتنا شهوة فاضول ياز ምንድነው አይከፍትም ስክሪኑ ምንድነው ከዚህ ጋር ኮኔክት ስለሆነ ነው ምን ያስፈልጋል አዎ ቆይ እስቲ በእናትህ እንትኑ ራሱ በጣም ተሰፋፋ ቆይ እሺ እናሳጥረው እንትን ቆይ የኦሮሚያ ዋና ሸሪዓ ለተማማሩ ሸሪዓ ተጀባሩ ማከራቲ ይገኛሉ እነዚህ ከዚህ ብዙ ተካትማዎች ለተራፉ ሌሎች አይማዎች ወለካታ ይችላሉ ምሳው ሻያል ቡናማ ዋናው እኛ ብቻ አይደለም እናንተ ጋር በያላችሁ አለ እሺ ምን ተደረገ ወደ ቤተሰባችሁ ስለዚህ አሁን የነበረው የሥራ አፈጻጸምን ሪፖርት እናደርጋለን ከዛ በኋላ ዘና ብለን እኛ ዛሬ የምንጠብቀው የአረብ ሰላትን ብቻ ታናስተው ለምን ይቅርታ ወደዚህ አይመጡም አትጠብቁ ከዛ ስለሆነ ስክሪን ይመጣል ይከፍት በቃ ተው የትኛው ለባስ ያይ በቃቱ ሌላው ይቆርጣል ቦርዱም ቢሆን ከፈት
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ያው ቁጥባን ሬስዋኒ ካለት ማን ገማ ገባሰት ዲማ ዱራን ኢንሻአላህ ዋን ቸከን ከበጀኒ ሲቲን ወገሙ ጌሰኒ በለቶ ማስንጀላ ሪጋልቴ ገባሳ መነምሪ ሙስሊም ወጋላ አዳማ በረኩመና አቡይቲ أسرت إن شاء الله دلقاون مراسة وان دلقامني قاقرت حيلايت إساس كيسيسا هاتو قرو بروجيكتر يتكش سورة نساء أكمت قاقرت بربانت فيتاني وان تبقى بسيط ملتا كان قمع تشانونا كتنسوني قمع بودت الليل نفا لينجي من مريم سيما asuma galma kanatti waggaa dabre fulbaana tokko fi lama geggeessine gamanattis kan jiru jecha gara olaanoo kan jiru gara gadiitiin kan jiru kan arsalammiiwwanii wal deemne suurawwan yeroo san kaa'ame akkasiin qur'aana kan argamu hifzii qur'aanaa isaanis wal qabatee gaagartee wanni boodarratti jennuun jiraata jechuudha kunis gaagartee hifzii qur'aanaa finfinneetti godhamesanii wajjii wal qabatee majlisni adaamaa sochii guddaa taasise inshaallah gabaasa keessatti gara fuulduraa gaagartee isin ibsa jechaan inshaallah gabaasni keenya yaa'u seensanii qaba akkasuma gaagartee ergama mul'ata kaayyoo raawwii hojii qaba asmarraa isinii dubbisa hedduu isaan waliin uumamaa manni marii waliigala dhimmoota islaamummaa ኢትዮጵያ erga akka haarawatti filannoo hoteela shaaratanitti geggeeffamee caasan isaa naannolee biyyattii keessatti jiranitti diriirsuun isaanii beekama. Kanarraa ka'uudhaan majlisni Oromiyaa sochii guddaa taasiseen qabsoo hadhaawaa taasiseen caasaa naannoo irraa hanga masjidatti gadi diriirsee jira. Manni marii musliim magaalaa Adaamattis bara 2013 filannoo geggeessuudhaan caasaa isaa kutaa magaalotaatii fi masjida dhibbeentaa 90 ol keessatti raawwatee jira jechuudha. እንደሚታወቀው ኢንሻአላህ ሁለቴ መመለስ ስለማይቻል አስቀድሜ ኢንሻአላህ አውፈን ለማለት ፈልጋለሁ። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በአላህ ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እንግዲህ ይሄ አሁን የ2014ን የስራ ክንውን ወይንም ሪፖርትን ይመለከታል ማለት ነው። መግቢያ ያለው መግቢያ ላይ እንግዲህ
የአዳማ ከተማ ሙስሊም ምክር ቤት እንደ መግቢያ የተጠቀሳቸው ምንድን ነው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች እንደ አዲስ በሻረተል አዲስ ከተቋቋመ ወዲህ የኦሮሚያ መጅሊስ ጥልቅና ትልቅ የሆነ ስራ ሰርቷል። ያንኑ ስራ በተለያዩ የክልሎቹ አካባቢ ወደ ተግባር ለውጦታል ማለት ነው። ከዛም ተነስቶ ኢንሻአላህ የአዳማ ከተማ ሙስሊም ምክር ቤት በ2013 ምርጫ እንዲደረግ አድርጓል። ከ90% በላይ በአዳማ ከተማ ያሉት መስጊዶች ውስጥ ምርጫዎች ተደርጓል ማለት ነው። አማስ ከመራከው ቀን ተባስጂ ጉዳ በረኩም አልማፊ አፍሪ መነመሪ ሙስሊም መጋላ አዳመቲ ወጀተመ ኢንሻአላህ እስኒሉ ቢሰይቹዳ ከናን ዱርሴ ሙልአተጅራ ሙልአኒ ኩኒ ሙልአኒ መጅሊስ ኦሮሚያ ካሄዳ ገማ ገመነት ጋገርቴ ወንዲ ኢሳ ከኔ ዘሬቻዳ መጅሊስ ኦሮሚያ ሙልአኒ ኢሳ አከም አተት ወንዲ ካሄ ሐዋሳ ሙስሊማት ኦሮሜ ኢስላም አንጅራቱ ሙልአቴ አርጉዳጅ ሐዋሳ ኢስላማ ኦሮሜ ኢስላም አንጅራቱ ሙልአቴ አርጉዳ ኩኒ ሙልአተ ኦሮሚያን ካይደቻል እንደሚታወቀው ራእይ ነው። እንደ ኦሮሚያ መጅሊስ የተቀመጠው ራእይ ምንድነው የሚለው አንድነቱን ጠብቆ በእስላም የሚኖር ማህበረሰብ ተፈጥሮ ማየት ነው ራእያችን ማለት ነው። አንድነቱን ጠብቆ የተለያየ አመለካከት ሊኖር ይችላል። እንደ ኦሮሚያ መጅሊስ ደግሞ ምንድነው አንድነቱን ጠብቆ በእስላም የሚኖር በእስላም መርህ የሚኖር ማለት ነው። سير إسلام لجلسنين إسلام ما قررته ربي قررته كايسنين المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده يقوم جار رسول الله عليه الصلاة والسلام وان إسلام لجلسنين نمجراته قررته ملأته سنيني سن ملأته قررته أممي أربو راجل كناف قررته ملأته كينا أكسب قررته وني نسلكم بس إن شاء الله نعملوا دي سنين أماري فانس دمينو كاهيت له إننا بنامو دي ياو كمزيرون نسلكودا حواس مسلمة إرجمني كنا يجار إرجمني مجلسها أورميا حواس مسلمة برنوتا في أعداء إسلام ماتين هور كنو بسوما في الدنيا جديدا بدأ هورت جوداج تلقاتشن قدي ده مسرابي كلهم سويا كوال كلهم يراسيونا رأينا تلقين روال عند أورميا مجلس نيام دم يسكن بدنا مدناو بس لما يوقتنا السيد لما تنا الجد يبلس الجماعة برسالم تفتروا ما يتنو مالتهم إن شاء الله أما سكاكرتي كاريو ترى يا وكاكرتي كنا الروماني وديت دين سيد برا دابلوت إسلاما إجارو توأجو في كنوسو مسجد مدرسة بكعوالشا كايو كنا كنيتشا دابلي في نموتا برنوتا واميتشا منتا إسلام تايسن دعاتو تيتشالا تمسو رتبو بعنيف أجيل شافي كركار سببو هجي بلما إسلاماف وليادو تقوم إجارو تجاجر إمال حجي تفمرا حال بجيسو فايدا في مرقع منتي أكا كبجموف موتما وجين كنداني هججو هجي ومسوما حواسو ما في أمتا مسلمة فجدا الردي كرمانا قلو بلا في ركو أمما أداتف حواس المسلمات دركما لما إسا أكباتو هجي كندي السودان هججو ليتشالا እንዳላ ማደሞ ኢንሻአላህ የተቀመጠው ሁሉንም ከተረጎሙ ከዴ ጊዜ እንዳይወስድብኝ ሃይላይቱ ብቻ ነው ኢንሻአላህ የሚለው ኢንሻአላህ እስላማዊ ወንድማማችነት ላይ በኡምራና ሐጅ ላይ የሚሰጥ አገልግሎቶችን የተጎዱትን በመርዳት ላይ እንዲሁ ደግሞ እስላማዊ በሆነ ነገር ላይ በአጠቃላይ ጠንክሮ መስራት ነው ማለት ነው እንዳላማ የተቀመጠው። ሌላው ደግሞ ነገኛ ፊ ሚሶ ሜዳልቺሴ ዳብሌ አመንቲ ቢሮወጂን ወልከብዱ ፊ ወልገርጋሩዳን ወጀቹዳ ከተለያዩ የእምነት ተቋማት ጋር በጸጥታና ሰላም ላይ ተባብሮ መስራት ነው። ሌላው ዘካ ሰሳሙ ፊ ሲርናን ጎቹ ቆዳ ሐቃጎቹ ሌላ እንግዲህ እንደ አካ ኦሮሚያት በዚህ ኦሮሚያት ከሮሮ ወጋሸኒቱ በሄ ከሌሳ ሬፉ ስናፍ ጋር ተሜጅራ በረኩ መላማፊ ዶክተር በራ ካሲነ ፈካቴ
karoora keessa jira jechaadha. Zakaan akka majlisa Oromiyaatti hawaasa nama gaagartee waan san qabraa sassaabamee abbaa haqaatiif gaagartee akka hojiirra oolu karoorri bahee jira jechaadha. Sumaanuu jechaadha. Kana fakkaata kallattii maan gara qophii karoora bara 2014 qopheessitu wal qabatee hojiiwwan jiru keessa ba'a jechaadha. Manni tokko gaagartee akkuma beekamu karoora qabaachuu qaba. Karoora mataa isaa qabaachuu qaba. Nuti karoora Oromiyaan akka waliigalatti baasisan irraa fudhannee akka mana keenyatti qopheeffannee jirra jechaadha. Sanii wal qabatee jechaadha qophii fi mirkaneessaa karoora bara 2014 ilaalchisee karoora majlisa Oromiyaa irraa gadi bu'ee irra dhaabbannee akka mana marii musliima magaalaa Adaamaatti qopheessinee majlisa Oromiyaatiin kan mirkaneeffanne yoo ta'u karoora kana miseensa mana marii kutaa magaalotaatiif gadi buufnee jirra jechaadha. Karoorri kun wal qabataadha jechuudha. Federaala irraa ba'a akkasuma gaagartee yeroo ammaatitti jechaadha. Oromiyaan irraa immoo nuu kennama. Namuu waan isaaf gaagartee barbaachisan irraa fudhateet haala saniin haga daka masjiidatti gaagartee wal qabataa deeme jechaadha. Bara dabre waan kana gaagartee guutuu isaa milkeessuu hin dandeenye garuu bara kana karoorri Oromiyaan baasisuun haga masjiidatti akka irratti hojjetamuuf irratti kan hojjennu ta'a jechuudha. Yaa'u kamar ibsee jechaadha itti aanu hordoffiif deeggarsa ilaalchisee ያው እቅድና ክትትልን በተመለከተ እንደ ኦሮሚያ መጅሊስ ባለፈው ዓመት ከኦሮሚያ የተሰጠንን እቅድ ወስደን እኛ ለራሳችን ሰርተን ከጸደቀልን በኋላ ለክፍለ ከተሞች አስተላልፈናል። ክፍለ ከተሞችም ለመስጊድ እንዲያስተላልፉ ደግሞ በዚህ ዓመት በሰፊው እንሰራበታለን ማለት ነው። ሆርደፊ ደገርሰ ይላልሲሴ ኩዋን ከሮረ ከነከስ ይቻላ መስጊድ ኢትዮጵያ ከመት ይፈሙ ቀሙ ሆርደፈሙ ቀባ ዋንጁ ከሮረ ኦሮሚያን ከነ ሰደረ ዳበኔ ይሮ አዳዳ ጫሳ ኩታ መጋላቲፍ መስጊድ ረድ አርገመን ዋጅርት ዋሙዳን እዶ ሳንጀረዲት ቼክሊስት አዳዳ ኮፔሱዳን ከንታሲፍ ነው የተው እዶ hanqinni hubannoo jirutti wal qabatee deeggarsa barbaachisaa ta'e godhamee fi jira jecha nuti gaagartee karoora keenya keessatti waggaatti yeroo 4 baafannee yeroo 2 milkeessinee jirra jechaadha sumaanuu maa'inni warra kutaa magaalaa jiranii fi masgiidota nu jala jiran san mootaa isaan jiranitti dhaynee maal irra jiran waan jiru masgiidota hedduu parsantaa 50 qofa deemnee nuti hunda isaa waliin ga'uu dandeenye masgiida gara 90 oliitu jira persentas 50 ol deemnee jirra garuu maa'inni wanni dalagamu qabu ka hordoffi deeggarsaa fi hordoffi isaanii taasisudha jechaadha. Kuni gara fuulduraattis gaagartee karoora keenya gara fuulduraattis deema kutaa magaalaallee hin hordofna gadi buunee ammas gaagartee masjiidallee ni hordofna jechuudha inshaAllah. Haala kanaan gaagartee hordoffi taasifnee jirra jechaadha bara dabree. Kuni gaagartee hordofii taasisuu keessaa yaa biirootti illee waamnee yeroo adda addaa gaagartee suuraa baay'ee mul'atu haala gaagartee rakkoowwan masjiida tokko tokko keessatti argaman uf biratti waamuudhaan isaan biratti buunee gaagartee yeroo gaagartee akka araarri taasifamu kan goonedha suuraan kan argisiisu marii idilee kuree hojii raawwachiiftuu ilaalchisee kunis karoora keenya keessaa tokko asumaanuu beekamuu qaba jechaadha akkanumatti filamanii taa'uun hin ta'u nam tokko marii idilee yeroo hunda gaggeeffachuu qaba jechaadha. Nutis akka koree magaalatti warri kutaa magaalallee warri masjiidarra jirus yeroo idilee godhatee torbaanitti yookaan 15tti yookaan ji'atti marii taasisuu qaba jechaadha. Haala kanaan nuti akka magaalatti jechaadha guyyaa 15 sagantaa maxxansineet namu gaagartee guyyaa isaa san beekee marii godhame jechaadha. Isinis gaagartee kana irraa fudhattan jechuudha. ኢንሻአላህ ሌላው ምንድነው ያው ክትትልን በተመለከተ ነው ያነሳው ክትትልን በተመለከተ ባለፈው ዓመት እንግዲህ የተለያዩ መስጊዶችን መስጊድ ቢሮ ድረስ በመጥራት ታችን ድረስ ወርደን ክትትልና ድጋፍ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ኢንሻአላህ ቀጨረሁም ነማ ይላልችሴ ሁምነማ አካ መጋላ አዳመት መጅሊስ መጋላ አዳመት nama sadi gaagartee qaxaramee hojjetaa jira kunis gaagartee hojii raawwachiisaa yookaan hojii gaggeessaa tokko barreessaa fi akkasuma mallaqa qaba 42 የእስላም እድር አባላቶችም የተሳተፉበት ነው በዚህ ዓመት ኢንሻአላህ እስከ 60 ድረስ መርተናል ማለት ነው ኩንዋን ረድ ለንጂፍ ነው ያሰዋ
yaa'u kun ka waggaa darbeeti jechaadha kan asitti leenjii kennamee fi yaa'u suuraa akka carraa ta'ee walillee chaarjii fudhatee baay'ee mul'isu inshaallah kun leenjii waggaa dabree asitti kennamee jechuudha. Meeshaa waajjiraa guuttachuu ilaalchisee manni marii musliima magaalaa Adaamaa maal fakkaata? Manni marii musliima magaalaa Adaamaa waajjira isaa keessatti teessoowwan minjaala itti gaafatamaa fi hojii gaggeessaadhaaf akkasuma keessummaa qabatee faayiloota adda addaa kan mataa isaatii fi namoonni illee gaagartee hirmaachisee abbootii qabeenyaa gaagartee bitatantu jira jechaadha. Haala kanaan wal fakkaata jechaadha. Fakkeenyaaf kunniin waajjira mana marii musliima magaalaa Adaamaa gamoo sooretti gubbatti kireeffatee itti tajaajilaa jiru jechaadha. Meeshaawwan kunniin meeshaawwan biirootii garguddaa isaa faayidaawwan bifeewwan abbootii qabeenyaatu bitee kaanis gaagartee akka mana marii musliimaatti bajata qabnurraa kan bitannee jechuudha. ይሄ የምታዩት እንግዲህ የዓለም ከተማ ምስል ቤት ነው። ፎቶው በደንብ አይታይም ኢንሻአላህ። ያው እንደምታዩት የቢሮ እቃዎችን በራስና በራስ በጀትና እንዲሁ ደግሞ ከአህለል ከይር እንግዲህ የተገዛ ይኖራል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ኮሪያ አዳዳ ሁጂ ከሰለቹ ለሌላችሴ አካከሩራ ከና ከወጋ ደብሬት ይዜ አከመለ መሪ ሙስሊም መጋላ አዳመቲ ኮሪያ ጃራምቴ ሁጂ ከበተማ ከሰ ገልቴ ሲጅርቲ ከንገሊን ሰከስበት ጅርቲ ኮሪያን ሐጅ ፊሙራ ሁጂ ሙዳ ጅርቲ ብረቲ ኮሪያን ዲም መስጂዳቲ ሰከስማ ኮሪያን ቀርቃር ሐዋሱ ባይረቲ ሁጂ ሙዳ ባገርቴ ጀተቤቻዳ ኮሪያን ጋገርቴ ሁጂ ከሰን ሴኒኒስ ሁንዳዋኒ ጀቻዳ ኮሪያ ከዳዋፋ fatwa akkasuma gaagartee barnoota islaama irratti koree hundeessine kunniin kun gaagartee hanga sila hojii keessan seenne bara kana immoo karoora guddaa gaagartee qabannee bajetas isaanii qabnee akka hojii keessa seenan taasisuudhaaf irratti hojjechaa jira jechuudha. ሌላው አሁን የጠቀስኩት ምንድን ነው የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ዲፓርትመንቶችን በማቋቋም ስራ ውስጥ የገቡም አሉ፣ ስራ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ያልገቡ አሉ። ስራ ውስጥ ከገቡት ውስጥ እንግዲህ የሐጅና ዑምራ ኮሚቴ ወደ ስራ ገብቶ ትልቅ ስራ ሰርቷል። በመስጊድ ላይ የሚሰራ ኮሚቴም ትልቅ ስራ ሰርቷል ማለት ነው። ወደ ስራ ደግሞ ያልገቡትም አሉ። በዕልም ላይ በሐልቀተ ዕልም ላይ የተመደቡ ሰዎች አሉ፣ ግን የተጨበጠ ነገር የተሰራ ነገር የለም በሱ በኩል ኢንሻአላህ ለወደፊቱ በዚህ ዓመት በጠንክረን የምንሰራበት ይሆናል። በጀትም ይዘንላቸዋል ለዳዕዋም ለሐለቀተ ዒልምና ዒልም ላይ ለሚሰሩ ሰዎችም በዘንድሮ ዓመት ኢንሻአላህ ለመስራት ትልቅ ስራ እቅድ አቅደናል ማለት ነው። ገመግራቲ ሆጂ ገሊ ሚሴንሰ መስጂዳቲ ወልቀበቴ አኩማ ቤከሙ መጅሊስኒ ጉበራ ካሴ ገሊን ኢሳ ጉዳን ቡሲ ሚሴንሰቲ buusii miseensa waliin qabamu jechaadha. Namni hundi beeka buusii miseensaa kuni waggaa dabre